Doktor je obavio pregled, a ono što je našao unutra i njega iznenadilo, kao i nju. Blogerka Michelle Berrow podijelila je sa javnošću bizarnu nezgodu koju je imala, a želeći upozoriti druge na ono što je se desilo. Kako je napisala u svom blogu, ona je posjetila ginekologa zbog bolova u donjem delu stomaka. Doktor je obavio pregled, a ono što je našao unutra i njega iznenadilo, kao i nju. Prvi put je po svemu sudeći tako nešto doživio u karijeri. Naime, iz ženinog tijela izvukao je klupko mačjih dlaka. Prvo je mislio da je izvadio stari uložak, ali žena mu je kazala da ih ne upotrebljava. Ali kako su se mačje dlake našle na tom mjestu? Otkrilo se to. Naime, u njenom su krevetu često boravile njene mačkice. One bi za sobom ostavile nešto dlaka, te su se dlake tokom intimnog odnosa lepile za organ njenog muža. Vremenom postale su klupko koje je počelo izazivati bol, pa je žena otišla doktoru. Nakon ovog slučaja, navodi Berrow, ona pazi da mačje dlake ne ostanu na posteljini.